Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tolerem sang ralte Art and Culture Minister Pusil Soibongan Ramri Chena Wangin Zofa de Ram Shanga Umma se Zofa ni na vontlat apoi mo ani ati Atu suyen dulo wangin voin khan MNF Thalai ex-MNA Association le Pamraten Chief Minister Zin Ho Pundum Nenan Huak ZPM Media and Publicity Department chuan voin khan Chief Minister lo huakin FCRA chungchang amala na chuana manti awangin tollo puan an lo batir Asama tuilian in district engamazat anate boy zui zel Art and Culture Minister Pusil Soibongan Ramri Chena Wangin Zofa de Ram Shanga Umma se Zofa ni na vontlat apoi mo ati Voina tual chong namtani International Day of the World's Indigenous People Paula Aizawl Banapa Hola Zo Reunification Organization in Hunan Board Sepan Puina Hethui Soy Minister Zuan British Ramatanga Zalen na India Ramin Amu Noa Zo Fa de Ram Shanga Tenderan Netia Zo na tlak u naw ni na ero ramri inten shang lo se thinlunga Zo Fa ni na vontlat apoi mo ti asoi Political boundary of Wangin Ram Shanga Zofa kam omega pin tun in muna ya ramri in dai amma se zona ka una kan inaero ramri min chen chang lo se political boundary hi no suna umma chuan kan tinunga Zofa kan ni ti hom ta tu he hun man pui tu dang pu Robert Romoi roite MLA point thu soin ton lai thiat na chang ka wangin mun sang sanga Zofa te nu na in mu pui ton vek thei to ati a he hian revolution ang ni thut si lovin chang ka na le chet vel na sang sangin Zofa te ara sui khom chhozel don ti asoya Zofa ni a lung oi chu pathian in asiam dan le adu dan ni arin thu soibok Zofa kan ya namanya kan lumoi paktian dari buka paktian dari sekolah kau ni kerana setiap ataka asal hilana zoro atau putih kita itu mai fuana ada tapu political party sang politik sang politik kerja tual zoro kau ni alu mungkin kita sila ngaita ina lo tak ko party politik sama zoro ni man se Zofa te zai katakan luana kan ni zompo kan si ko kan mo atuan kan namro lu zoro hini Zoro President pu ar sang ko point thu soin in sweet home le aro rel na pakhat noya turin memal le pol thanem ngai na maya tok lowati a Zofa zong in lungrol takapma an la ka nga ya ni ati he ni pol hian Zoro stroi tu te le thalai za sari chuang in Millennium Center ko da tangin Vanapa Hall ko thleng ko an so ani International Day of the World's Indigenous People hi kumtin August ni kwa khovel puma man thinani a khovel mun sang tual chau namte din mun choi kan le an dik na chanwo hum hala an mani zalen na le in real bol na za saknan te ram le lung hau sak na le ram ngo om zong vong hima khovel tan anin pek na le hum hal thlat na sha rengnan man thinani Catch the Rain campaign sang ni som ni parok chu thamasa July ni li changa tun thani li thleng khan tluang taka kalpui ni a Mizoram ma chon Catch the Rain campaign ni UDNPA department le PH department tang kopin kalpuin wantla mi puin hne na ro tui kho le tui na hum hal pui mo na sang zirtirin tui khur le dil hlui hlon to te engamazat siam thatani Akashvani News Aizawl zona changin Catch the Rain campaign Mizoram State Nodal Officer pu RL Zidinga UDNPA Joint Director ni bok chuan ro tui khol khom le le noi tui omte akang cha lo nan thei top chu amala ka tol thu soya khove la tui thiang lim om zong zinga za zela samkwa pakwa chu le noi tui ani thu soin lui le dil te chu le noi tui le chunga ron pu chuaw vek an ne ti a tun nai mi thiam te nan zir chian na le noi tui te hi an claim tial ti mu chu ani ati Catch the Rain campaign kal tlang hian kong sang mala na ni malak ani thu soin pu RL Zidinga chuan Mizoram chutlang ramani awangin ro tui aluang ral chakbi ka chu wang chuan tui luang chak timuang thei turin tlang oi tlana terrace lai le khur thu wak lo siam te leivum khom te lui le kora te lung le thingemo cement mang emo a tui luang chak ru tuk tur dan na emo te siam turani ti a he hian ro tui luang ral chak ru tuk tur vengin lehnoi lama an lu tampha thina ni ati Chala chuan tui kan tlak cham thina wang hian
furlaya ruwa tuide chu lo luan raltir mai lo ka tuizema te mo lo da khol kha atum pakhat na nia ten chu mi data chuanin arem changa pianga ground water recharge pit mo control trench mo he farm pond kan tiang chi te khatiang siama ruwa tui klin khom theina tur siam kha tumani PHEE pu Malcolm dal minglian chuan Akashvani News Aizawl zona changin tui har sana chu Aizawl le a che vel mai ba ka khotam takin an to mek le an to zel tur thil nialan thu soya a chan ber chu thil hria chian tok lo wang le tui na siam tu churam ngo ani lo ti a huai tak tak a soingam an tam wang ani ati tui na hum hal atan ram ngo poimo ti soin pu Malcolm dal minglian chuan tun na ya West Phaileng bola khoni chuan an tui tlan nar lam watin mun phe an chinga akum le tui harsan an to ngal thu soyani tui harsan hi Aizawl le ache vela hian kan tok na sakom maya eng mai ba ka hianin khotam taka hian kan tok mek zel bok ani a achan bera chu awareness nei thatok lo wang ani a tunha ya po hetiang hi incident hi kan la nei tho mai boka shiat lo na hian harsat na nasataka thlen thewang hianin catch the rain campaign po voini thlengin nasataka kalpui alangai ani MNF Chalai ex-MNA Association le Pamra chuan Chief Minister in Mizoram remna thuthlung zia le ILP chungchang soidan du lo nalan tirin CM Banglakota Chief Minister Jinho Pondum le Puanzar dum kengin an huak he huna hen MNYF President Pugo Golrem tluanga chuan thu soin zorom mi puiten du sakta ka Chief Minister den mona anda pulal du amachu mizo mi puite har sana em to turani laya pi sakor chungchanga te ILP chungchanga te thalai teril ru shwai kholo zong le mi puite thabar zonga thu ala soi du chu apoi tak zatani ti a en chin sarkar noya ele barman sang chhotial tialin chiana satakin khonani a zertir tu tele zerlaitin har sana sang an tok mek bok ti soin tuna chon mizo thalai te hian kal ngaina an thato lobani ati pugo golrem tluanga chon article 371G le ILP chu dan shan ve ve ni ma se thil kal kop tladani ti soin article 371G a ramle namven hinna turata na khol thaber chu ILP ani ati a hetianga ni lai Chief Minister in Mizoram remna thuthlung zia le ILP asoi bor bang tamai chu Mizoram tan security risk lian ber ani theyani ati ahun kal zong zong ahun tong zong zong aton fiat le akal sanga Mizoram mi puitele mizo mi puite har satele ngai dan sian takin akheto tura kan ngai lain boina kan chalai rualte riru kai sual thei tura do thu asoi du le ILP chungchanga mizo mi puite ti thabar zonga thu asoi du hi poi kan ti a hetiam thu acha chu do bang hian Mizoram Chief Minister Zong Sogan doi sepem ani di hi boina hian kan sei bori ex-MNA Association le Pamra Coordination Committee Chairman Puwanal Bia chuan Mizoram remna thuthlung ara an seng mek chu nuna tam tak le thisen hlo chu ani ti soin remna le muanna lo omna ta na malatu NGO te le Mizoram Kaushan in som khom pol te za lova Chief Minister in remna thuthlung asoi chechana an ti thu soya zoram nam sipai te chuan an hum hal tlat donani ati Chief Minister chuan remna thuthlung amang thiam lowemo amang ngam lowemo ni chuan thuneina achan mek chu midang kota hlan mai se ti chu nam sipai te du danani ati bok hey India le Mizoram sarkar indem ta takani ti he atar lam chiang are ato pera chuan remna thuthlung soido tiklo taka soilo turle nam tam na ILP hi homhal tattorin Mizoram puite kan soma aremna thotongle ILP kaini salena shortu rammu nam sipai te chuan kan homhal tattonani kalobe Chanchinthar Akashvani Aizawl atanga puanani a AR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thla le chhiar the da ani naktuk jing dar sarila chanve Chanchinthar puan le ani ang National Deworming Day in kumkhata voini manchin ani a no pangle tairol kumkhat atanga kumsom pakwa inkar te hena athonin rulhut lo ai te thinan ne amalte te ai lawa a huwa rulhut lo ai hian rulhut inkar chonzel tu ti toplan atangkaya
no pan lai rul hu to e chuan a upat nu po ina e lo ti ai chuan an no ting zo ti zir chua ani rul hu pai wangin ti sen plak chamna taksata na chu chat lak chamna so e tui lo na so le lo thon na pumna luak chuak luak le ko chelo le arena tlanian te ani thei ani National Deworming Day ino panglet le rol te fisia zok nan le an chan len na konga harsa na shang om thei te sut kian na atana malak na poimo tak ani heng chin dan tha te hian rul hut laka kanin veng the ZPM Media and Publicity Department so New Delhi changa lo ho Chief Minister Pul do ma chu in Khan Assembly House recess room ma lo muakin Parliament dan siam dang lam tum mek FCRA chung changa amala na chuana man ti awangin to lo puanan lo ba tir FCRA to Christian me puida ta na athat lo na te shrila MKC le CCM Tanen Union Home Minister Pu Amit Shah an mule an malang na aro pui em awangin Chief Minister Pul do ma chuan fak aphu hle ti soin hei wanga lo muak kan nian ti a Amero the Social Welfare Women and Child Development Department hoi hotin bana kai CM Special Program le certificate le GIA to accredited drugs treatment certificate sepna a Chief Minister hi khwalian ani awangin Assembly Annexa hian an panchil tani anti Asama Tuilian in district engomazat alati boy zui zela shia thechena mi samkwa pariat an theto ani Tuilian wanghian district som pathum huam chunga mishing noi khat singa sanga velin harsana an la toka atwar na sabergola ga ta mi singa sangriat dasari somnga vel te boyin shiva sagar ledger hatten an dotani Chanchinthar top na tlang pui Art and Culture Minister Pusil Soi Bongan Ramri Chena Wangin zo fa de ram sang sanga umma se zo fa ni na von tlat apoi mo ani ati atu soyen do lo wangin voin khan MNF thalai XMNA Association le pamra ten Chief Minister Zin Ho Pondum ne nan huak ZPM Media and Publicity Department chuan voin khan Chief Minister lo huakin FCRA chungchang amala na chuana man ti awangin to lo puanan lo ba tir Asama Tuilian in district engamazat alate boy zui zel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani